Mwisho kabisa, usikae na marafiki wanaopoteza muda. Kaa na marafiki ambao wanathamini muda. Kumbuka, utajiri wa kwanza ambao mwanadamu alipewa ni muda. Ukitumia muda wako vibaya, utakuwa ovyo, lakini ukitumia muda wako vizuri, utakuwa vizuri, yani utafika mbali. Kila mtu ana muda sawa. Tumia muda wako vizuri kwa kukaa na marafiki sahihi wanaotunza muda. Mimi naitwa John Mabanzo, nakupenda sana. Bila shaka kuanzia leo utakuwa na marafiki sahihi maishani mwako. Na kama unaona swala hili kweli la marafiki linafanya kazi, kwamba marafiki wabaya wanakupeleka vibaya au wanakufanya uwe wa kawaida, basi tuandikie kwenye comment hapo chini. Na kama kweli kuna marafiki ambao wameweza kubadilisha maisha yako kutoka kwenye hali ya kawaida na kuanza kufanya kufikiri kwa ukubwa zaidi, basi tuandikie pia kwenye comment hapo chini, ili ambaye aamini kuhusu masuala ya urafiki aweze kujifunza kitu kutoka kwako. Bila shaka nakutegemea sana na utaandika. Naitwa John Mabanzo, mimi nakupenda sana na tukutane wakati mwingine. Lakini kabla sijaenda, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Bye.